khirtu le ngai thatu te ningani chibai le vek ule tuntruma chon ni zanama Europa League final attain bul kan tran anga Unai Emery record tharo pui takte po asiama chumi lama tangchon bul kan tran anga zanina in khel tur fixer ngai nom takte ba ka football thuleng te thira ngai thak hauna nei chole donang o ni zanama khan UEFA Europa League final game poimo tak khel ania Zanma Salama Arsenal an champion nuin Nizana Aston Villa an champion veleya Zanzonin champion team pani kan muta ane Nizana Europa League final in khel munum tak UCL noiche in khel munum taka hian Freiburg le Aston Villa te chu anin machona Aston Villa lam hiawan nei zo ka trangin sithum fa in nenan changa champion no moi hlutak chu an choi zuita ane He in Kelen Freiburg team heng goal shot trum ruk chau an neya Villa heng game thunun tluan zakin goal shot phei tu trum som paruk te meu mai an neya an van nei trum chu ningat phei se chuan goal riat tal khung thei din muna anding nge Freiburg lam hian an ngam lo hle in khel a mu nama minute thumna train hun thra kan mu nga la Watkinson box pon theta ding Morgan Rogers atan ball ape nga la ani hian veilam kila ball hi athon phei ngal Freiburg goalkeeper Noah Chon Trazetin alo dan sak minute somthum palina Freiburg tan Johansson box pon atangin veilam kila thatakin ball apeta Emiliano Martinez an thatakin alo dan sak vele bok minute somli nairo a goal tangi nge ya veilam atang luka din a corner pet so abulading Morgan Rogerson lo la yin ani hian ball cho vor phei ngal la du thu samin athlok thle ball kang la hi Tillemanson volley in veilam kila athlok lut moi hleya Freiburg goalkeeper Noah tan dan man ngaina a lo ane first half un top ma hret hun pek bela a goal le McGinn an ding lama ball tlan pu hian abula ding boinde tan ball apele ani hian box pon hret a train veilam kil top corner a moi zatin athlo luta moi dal tak ane second half an trana minute somga pasarina an khung belle Emi bonde chon veilama ball chakdaka tlan puyin defender pakhat abum zau nowa alaya alirin ball across Morgan Rogerson gola lopet lutin sithum fain ma an roi zui ta der ane hemin no hian minute som sarina McGinn ball cross thazet cho onana chun veilam kila tau phein a goal te hle goal ban chu a tau pera Villa tan awiyom leyang Hemi nu lok minute som sari pakwana McGinn heng go shot thazet mai anei leya ma se hi Noah Chon thatakin alo dan sak zui le bok Hemi nu hian thil thleng danglam aum zui talova kumin UEFA Europa League champion cho Aston Villa team anni zui ta ane direct in UEFA Champions League an qualify zui ta bok English Premier League tei bola parukna mek tan hun thra an hon don tinane cho Tian Aston Villa hi antlap chanchina European competition no moi an choi nem ta angreng khop maya rin ai takin an record en le thin an lo bon le UEFA European Cup kanti UEFA Champions League ka hian sakha zako somriat pakhat riat ni season a an lo champion towa Europa League ka hen kumina ron champion in European Super Cup a sakha zako somriat pani khan an lo champion to boka in Toronto Cup antia hian Sangni pakhat khan champion no moi an lo choi to bok ane aum zia chu Aston Villa team tietlap thalem lo kan ngai hi European competition a hen no moi pali lai chu an choi ta tinani chu pui reu angreng khop mai tin antimen kol mek tu Unai Emery hi aro pui zual hleya UEFA Europa League specialist kan ti thei to in arinom UEFA Europa League no moi hi panga a choi ta coach mal anga he choi moina dong tam ber record asiam ta ane Unai Emery hian UEFA Europa League ka hian Sevilla team chu tumthum alo champion pui towa heng ba ka hian Villarreal le Aston Villa thei champion pui le tabokin Arsenal chu sangni somparet sompakwa season a final alo hroi thleng to bok pui hem angreng khop mai Inke result lam chu kalsan taila inkhel tur fixer ma lut vele ta zoila thange zanina Saudi Pro League lam hi soi vele ta zoila amor anbok vele don ta zanina hen champion kan muto don ane
Al Nassr nge Al Hilal ti lama ani to he zanin zanlai ani ma hret som pakhat le chan veya hian tlap rang rang ten an lik to ber chu an khel do na zanin in khel turain Al Nassr le damak in khel tur apoimo do na Al Faiha le Al Hilal te in matsan tur apoimo le bokang Kardiam ta chhaumaya khan Al Nassr le Al Hilal te chu anin matsona hun top dona bento che solvain Al Nassr hian draw result an neya champion theya ding kha champion lo thut thei din huna anding ta ane zanina hian atop khar ani don ta Al Nassr hian point somriat pathum nei mekin Al Hilal hian point somriat pakhat an nei ve mek boka damak laka Al Nassr hian draw result an nei hian an him to lova he tru heta Al Hilal aya an that lo zok awangin champion lo thut thei din huna andingang Al Hilal hian Al Faiha hi an ne ngei arinom box sia aum zia chu Al Nassr tan hian chak ngei apoimo ang an tewang ti chu lo angreng tak ane tun din huna champion thei ve an nani kantin ani so Al Nassr tan chak ngei apoimo ang an matson tur damak tan po apoimo hle maya Al Nassr tan zuam ngot thei an nilawang tun din huna som pangana tlalo chin chi cha damak hi anom meka Al Riyadh chon point somni pasari nei mekin relegation zone an oma damakhin point somni pakwa an nei mek Al Nassr laka hin point hum an lo chhuat chuan an him ngei don ane chu wang chon he game hi apoimo hle don na champion tour te po zanina kan hredon tin ani chu puiveu turanga eng o Indian Super League lampo zanina amor bok ani don ta zanina champion mel kan muwang zanina hianin Intercasti le East Bengal Mohan Bagan le Delhi FC te anin matson do na Jamshedpur le Odisha maiba ka Punjab le Mumbai City te anin matson don bok tundin huna hian Indian Super League ka hian East Bengal chon ma hroi mekin Mohan Bagan chon an dota Bengaluru ero an khel tur khel zo to hian point somni pathum nei ve ma se champion thei an ni to lova thupalina Punjab FC point somni pahni pangana Mumbai City point somni pahni maiba ka Jamshedpur point somni pahat nei te chu champion thei din hunala ding vek an ni ya East Bengal lamero an chan athadeu ane zanina hian East Bengal hian Intercasti laka point hum an hlo chhuwa hrim chuan an champion thei to do na champion lai Mohan Bagan po champion thei an lani tho bok zanina champion mel kan mudo na in khel hi zandar sari le chanve khel ani do na kwale chanve chawa chun Indian Super League champion kan hreto don ane Indian Super League hi tamtakin kan la hrian lo pal takin kumin lam hian format an tidang lama league winner kan hantiang chi kha anom to don lova semi final kan hantiang chi po kha aum lo bokang kumina chuan league ka asang ber hi champion anni do na East Bengal din mun athata hle ane ole inke result chu khati chin kha hanni tari phot se football thuleng kan lu ma yin comment section lama hit deu hi intar lang zoi donang o mingthan sanga srontar lan hi ania Arsenal Premier League ka an champion ani chuan zong ka dolang titu kha khonge iom tak ron lang ngal ro anung chungin idol ngei anga yang o kala hring chenia iming ka ron tarlan ma hian aron tia zong dol tum kan lo emni o football thulenga lut chho tak donang o tun trum chu Enzo Maresca thu sei tang hian bul tran don ta ila Enzo Maresca chuan Pep Guardiola chu afak le Maresca chon han en ta ula Pep Guardiola thilti hi aro pui hle football hi ani hian athak danglam vek ane England ani emo Spain ani emo Germany po nita se Pep Guardiola hi chon thilro pui athlen tir si a tuna po England rama hin thilmak ti chungin achuak don ni hin alanga ani thak zo le hi chu anom to lawang ani hi chu padang lam le number 1 dik tak kan han ti ang chi kha ani ti hin aron soi Erling Haaland po kumina Premier League ka an champion lo chungchanga alung oil tuklo ni hin alanga mediaten anzona chu changin Haaland chuan engkim hi a intluk veka tun season hi ma season ai chun a hau tak zoka ma se thil hau tak ti soitur ani chuang lo anne league lama hian kan elpui te kan nor na tok lovin ke chuan ka hria a atopa ero no moi pahni kan choi hi thil lomom tak ani ya
Premier League kan soi lawero pui ka ti hle mai kan el pui te kha kan nor tok lavin ka ria tin asoi Manchester United legend Patrice Evra point to thar aron neya Arsenal team chu champion phu lonia a hriat thu asoi ve tlat mai Patrice Evra chon mediaten an zona chu changin tun season an result kha en non le teu anel pui club lian te chu an hne lo deu veka an chak tam zo kha chak shram sikhat fai chak kan han tiang chi kha atam leya van nei wang chau ane match official te line an tran ma ani na taka chon anni hin champion an phu lovin ka hria ti hin Patrice Evra chon asoi Bruno Fernandes point Michael Carrick chu afak khop maya an team ron thlak dang hlop tu nia a hriat thu asoi Carrick chuan thlak dang lam kha kan mamo ma Amorim ha coach ro pui tak le thatak chunima se kan khel danin khan a in man che lo ane chuta chon thlak dang lam kha kan mamo ta Amorim thlak tu tan Carrick an lalu thi afu hle maya kan ti mina kan mamo tak in thlak dang lam kan mamo na chu ani nge hi ane kan ti ma hin thil ro pui tak ati chho zelin karinga kan tim hlotlin na min san pui nge karing ti hin asoi zui bok Pep Guardiola chungchanga Fabio Capello point to thar aron neya Capello chuan Pep Guardiola chon ram en kultura adu thu asoi Capello chuan ani na taka chon club en kol hi hau tak ma player che sang real roput je inang lote ni tin training nei pui kan han tiang chi te kha anga ya coach tam tak tan chon a har sa hle do na Pep tiang real ru zong pe tan phei chuan tarbo ina tham ane tuna chon hadam amamo ve to in ka hria a klop ang chi han chol hadam amamo ane chumi tan chuan ram hi en ko se ke chong ka du pui hle ha a hadam deu zo kang tlapa chon ni ting training te chu ba ka an thadan ber tur zer chen reng te ni tin anga ya rama ero anilove rambi ka hi chon coach te chu thlang tu chau an ni kan ti thei anga chuti angang chu thok veri se tha ka ti pui khop mai ti in asoi Mohamed Salah chungchanga Michael Owen po aron tong chuak vele ta kara nataka aka nuwa Michael Owen point natakin aron ka vele Ernest le Salah te chungchanga Michael Owen hen thuthar aron neya ani khan ati lo top tur ati ane keinita ila Mo Salah hi to bera ka khel tir mi lawang Ernest thian amimal thila ama kho angai tu masak angain ka hria Salah hi khel tir lo se a tha hle ang chu manager tan chuan team ne tlap hi da poimo masak ber tur ani ya ma se Salah a khel tir chuan Snothian chaklo na mel alan tira ke chuan kanga yang Mo Salah tan he game hi poimo hle do na ma se poimo ang chi hian team anin kai hruai na tha a poimo bok Salah tong hun kho afulo Salah tong hun kha afulo ma ani hian ati lo top tur ati ane ke manager ni ta ila Mo Salah hi kain lan tir mi lawang a chan chu hei hi player ronom le zel tu te ta na en ton tlak lo tak ani ya chu tiang player chon shrem a phu tin a soi zui bok Argentina team assistant coach na lo chel to Gerardo Solario point ni jang khan thu thar aron neya Lionel Messi chu ro pui ati thu asoi Solario chuan han soile ta ila Lionel Messi chon asoi don mi lawa ke hian soi ka du ane Lionel Messi paro pui tak aniya achan chu Qatar World Cup azo nu khan bonus thanem tak andonga Lionel Messi khachun amang hiu mi lawa player trend khat adang te khachun bonus khalom takin an lamaya Lionel Messi ro thil danglam kan muthung ane Messi khachun a bonus don te kha coaching staff kan hanti angchi te coaching staff mai pe lama team kai hroi tu dang zong te nena khan a bonus don kha asem rol ta vek ane ani ho tang khanin lomna a thlen saka a bonus don kha ma khan du tokin a mang theya ma se chu tiang chu tilovin team en call tu le kai hroi tu te nena khan asem ral ta vek ani ti hian Argentina team assistant coach Luis Solario chuan asoi Bruno Fernandes point to thar aron neya Bruno Fernandes si Manchester United ta ain ngat fel zui ta ni hin alanga thlama salama khan tlap nenin biakna an nei thu ni jang khan tarlan ni hin transfer huna hian achu arinom talawa contract chungchanga po indoor na ankal pui ni in ni jang khan an soi
Bruno Fernandes siom zia taka chon ahlim hleya club nei tu tenen in biak na tha takin an nei to hei ba ka hian nipui transfer kongka loin hong tura chu atum don lova transfer chungchanga chon boina tur aum ta lova contract thar chungchang jok an ngai tu don ta a ang hle The Guardian in Atarlan danin Gerard Bowen point tu nei sho chho zelin club thar azom ngei don hin alanga nizan lamahan Guardian hin Atarlan dan chuan Chelsea, Liverpool le Manchester United te chon anin chu chhome ka ahlutna atlaniam do na club lian te hian an sengnu thei arinom Bowen he hlutna hi pau million zavel ni turangai ania an relegate ani chuan achan vevela atlaniam hok tura ngai ane hei club lian te tan chon thulo mom tak ni tura angai thei ome team token Atarlan danin Chelsea lampoin ni sang khan thu thar an neya Alonso team akai shwai vele Victor Osimhen chu senglu antum do niin alang Chelsea han striker thar thatak senglu antum do na tun ma chawa transfer athil mak tak tak an senglu chur chu rang khati antum to lawa Alonso hian thu nei na sang tak anei to don heta hian a player kol lai thren khatte chu a chuatir nual do na uibik te po anei thu a soito player senglu atum zinga Osimhen ming arilian ta hle Manchester United po Ederson senglu turin anin ring tok chho ta hle maya Gazeta News in Atarlan dan chuan United le Atalanta te chu Ederson mana Euro makta doi somnga velin anin rem thei do ni hin alanga tuna tang rei lote indoor na hi pa ngai takin kalpui chho antum thu puan ane Ederson point United pan a shelo thu alo soito nge Arsenal legend David Seaman point thu thar aneya Arsenal team chu anro pui thu le team special tak anni thu asoya UEFA Champions League po an champion zui thei arin thu asoi Seaman chuan he team hi an thrathlo ta kumina phaichon tluk anom lawang Liga champion no moiro pui takin an choi towa kumsomni pani nuwa ro pui takin an choi ane chu wangchon he team hian phurna thar lian tak an nei do na Champions League po an champion ngei karing ti hin asoi zui bok he tiang kar hin Mikel Arteta chuni jang khan thu thar dang ron nei chun zom vele ta hin Sandro Tonali chu sengnu antum do ni hin alanga antler lai lama an tha tok lo na ti phui tur hian Tonali hi sengnu antumang Tonali po hian club lian jok Champions League khel phak club zom adu thu alo soi towa Arsenal hi anningei tura angai thei ome Liverpool le Anthony Raula te point seizom anlo vele tatlat maya court of sight in Atarlan dan chuan Bournemouth team lo ting taka kai shwe chu santur Anthony Raula hi Liverpool lam chun an beto ni hin alanga club board member tam zok chun an thlop ni hin an soi Liverpool hian Ernest Lot chu an chotir do ni hin alang chho tran towa Iraula hi an senglu mai tepo arinom court of sight in Atarlan danin Manchester United point ni jang khan thu thar an neya Maxi Araujo chu senglu antum thu puan ni hin aman atan sum the chhuanual antum Araujo hi season liam ta khan ache thafal leya UEFA Champions League po mu nom zia kan thretlang o me hemi wangin club lian mit atlung chauzela United lampo hin senglu antum ta Eli Junior creepy point tu nei sho chauzelin Gunnar chuan senglu thei anin rin thu an soi tatlat maya ani senglu tur hianen Bournemouth chubiak antum thu puan ane Bournemouth lamhian creepy hi chhuatir antum lo hle thunga ma se ama hian chhu apui tilava club lian jok azom ngei arinom Thierry Henry point Arsenal team chu alum puina thu aron soi vele ta Henry chuan kan champion kha aro pui khop maya khami nuwa anron champion le thei hi kalum pui le he team ro pui tak an neya an van doi mai chau thin ane kuminai ro an special thlota dan rol lo an ni bok an champion chauzel po ka be seya chutiang ti thei tur chun an ni hi an thatok ti hin a soi zui bok Chelsea lampoin ni sang khan thu thar dang ron nei chun zamen Bayer Leverkusen train 8 man tap soba chu senglu antum do na ani senglu tur hian sum the chuanual antum Chelsea lam hian mithar senglu antum chauzela fidruk le inchis li zeta sang tap soba hi an senglu mai te po arinom
ama point senglu an lo tum to wa senglu an tum non le don ta Julian Alvarez point ni jang khan thu thar aneya club lian te tan thulomum tak aninge yang Julian Alvarez se Atletico Madrid lamchun chuatir an phaltak thu an puanga ui viewma se ama hian chu apui tilova hemi wangin hran an phal thu an ti chiang ta hetiang ani ta chon ama du to English Premier League club te tan thulomum tak ni ngei tura angai thei anga Paris Saint-Germain le Bayern lampoin an hel ve mek bok Barca lameroin aman atam em wangin an senglu thei arinom lova a transfer hiangai nom phianin arinom Arsenal champion chanhin soizui atitam angreng khop maya zeldin thil le thil oyom lo sang te po ronom chho zelin ni zan nama khan Arsenal lamhian doi an hmang niin an soi vele tatlat mai hemi chungchang hi tun haya aron viral chiam maya Arsenal lamhian an champion theina turatan hian doi an hmang niin an soita ane thlaliam ta lok khan champion no moi choi ngei turangai an ni mana ma sen din mun atla hniam le ta ani kha khati hun lai khan Mikel Arteta hi atang khop maya training ground pia loka chuan mei a chem hluaya chuta chuan player ho zong hruai khomin inril ru hlau thon nom te kha pai bo vek ula maya hian kan ti ro ti hin a soi thina heng ba ka hian Mikel Arteta hian player tenen inkum kaina thatak nei adu na wangin an chung kwa ten a ko khom thina chuta chuan ei rong te po bol tirin chote an nei ho thin niin an soi bok hei hian player te le coach in kara in kung kaina thatak asiam ni hin antar langa Paris Saint-Germain en anin matson tur chungchanga po hetiang hin alakal pui zel ni hin an soi bok doyam hang anti hitso mei achem hnoya in ril ro hlau thonom te pai vek ro tia asoi kha niberin alang Manchester City thu boy po ni jang khan aronom vele ta mirror football in atarlan danin an thu boy hi chin felok ani don lo ni hin alanga City kan thria tang khanin thu boy za som panga ve lai an nei me ka hemi hi chui chualok le ti felok ani don lo ni hin antar ranga mirror hian atarlan dan chuan kumni tanga kumthum vel tal alangai tur thu an ron soi tlat mai club train khati churang takin an shem maya City lamero an ngai tu rei ta viau mai United team season kalmek atop rola chu santur Casemiro point to thar aneya Jacobs Ben Newsin atarlan dan chuan Casemiro hi Inter Miami lama akal don ti achiang ta nizan lama vekhan Fabrizio Romano point hemi chungchang hiron ti chiang ta yin indoor na akal tluang hleya tu na tang rei lo te a an senglo tur thu an soi ni hin aron tar lang Fabian atarlan dan chuan mimal thela engkim anti fel towa club lam hian an senglo thu an puang thuai don ane Casemiro hi season thara chuan US Major League Soccer kan mudon ta ane Carlo Ancelotti po Neymar achunga akhir le don ni hin anun soi vele ta ni zan lama khan Ancelotti chuan Brazil squad a akau tel zinga Neymar chu en thangun hle don ni hin an soya Neymar chu hlimhlopna lamti mi lo tur le social media lama po chetla tam lo turin a hril towa ten FIFA World Cup a chon captain ani ngei don ti a soi theilova a khel rengang ti po atiam theilo thu a soi zui bok ma sei Neymar tan chuan ko ani hrim po hi alomom tok viau to hin arinom Fabrizio Romano atarlan danin Mikel Arteta point contract har chu aziak ngei do na hun rei tak dai contract azia bel do ni hin atarlang club le Mikel Arteta hian kumin February thakhan inrem na anlo nei towa ma se contract sign takero tundin huna awm lo ane Mikel Arteta hin Arsenal en goal zel turin thutluk na asiam towa UEFA Champions League final khel zo vele contract har hi azia tur thuni jang khan ti sian ane Fabrizio Romano vekin Xabi Alonso an kumna po aron tar langa Alonso chuan Chelsea team azom theitur chu alom thu asoi Alonso chuan he team hian ruahman na lian tak le thil thatak machop an neya chumi tura tan chon kain pe towa na thok turin kain pe fel at to he team hi sang taka hroi thlen katum do na team quality nei thatak an neya maba po an nei eng hle chumi tura tan chon ke kan pen chawang chu tin Alonso hian asoi
lemin yamal ankom na chungchang po ni jang khan aron viral le ta lemin yamal hian thut soi ngai nom tak ron nei le ta hin kumsom pariat le kau pa lemin yamal chuan player dang Messi te Ronaldo Neymar mai ba ka Mbappe te an atum lo thu asoi lemin yamal chuan FIFA World Cup khel a hnai chho zela khai khin po ka hlo thin view mai player tha dang te an katum lem lo ane katum ber chu anni anga te khin hi anilova anni anga player tha kani thu soi hi katan chun atok ve adon le chun mi izot chhole ni chuan kha group a khan kaming tel ve se ka duwa group ka ti chu Neymar Mbappe Ronaldo le Messi te kha anni ya midang te nen hian te khin reng hi ke chun ka du ve lem lova keima kongzo ka duwa inkhel nuam ka ti ya mi pui te lim tu ni ka du bok heng ba kain football khel ka cho san nuwa po mi te hian ka video munum takin ense player thiam tak ani tin min soi se ka du jok ane player dang te ne na te khin kol vel hi ke chun ka ngai na lova Messi ril ruang ka pulava Messi ni katum lo bok ani aya player thale lian ni po katum lova amai ro chu midang te hian ka in kheli munum ti takin ense ka du ber ti hian lemin yamal chuan asoi ril ruput mang hi adik chho angreng view mai nge kan mu ve dan hlomle Manchester United lampoin defender thar sengnu antum na konga BBC Sportin atarlan danin Nico Williams chu sengnu antum ni hin alanga Wales defender kumsom ni panga upal sengnu tur hianin sum the chuanwal antum Liverpool team tan polawin lanto Nico Williams in niamlam pandone moti la hin Forest team tan season kalmeka achecha hleya hemi wang hin tun din mona Aston Villa Newcastle United mai ba ka Everton te chon senglu andu thu an soi towa United team po adu zinga anron tel vele ta ole khati chin hatun tuma tan nile tamai se clear tu te channel min ngai lut sak thina inchunga lom thuka soi tak meu ane like share le subscribe le mahan tan min han la pui le ta ula thungai nom tak te nen in mu chau chunzom le zel kan tum don nia